Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, salam kenal, salam sehat selalu. Bro, penelusuran lagi mau katil ya. Assalamualaikum katil. Wis jam 12 mundur. Sayang bro, orang bisa live, bisa naik video ketok jare durung memenuhi syarat. Aku kudune piben harus memenuhi syarat mbake kayane tala. Assalamualaikum ahli kubur. Jene ora adoh karo umeh aku bro. Salam kenal kok Mas siapa mau Mas Risto official 84. Semoga Anda juga kayak aku. Oh Mas Heru. Maaf pangampurane ya. Aku ora panganggu. Cuma luru hiburan. Ini kayak wong-wong kayak mertua, kuburan mertua, bro. Mertua lanang, mertua wadon. Kayak mamangnya aku kayak. Maaf Pak, pangampurane orang ya. Mas Heru cek lalen subscribe karo Bos Martabak Mas Hakim.
lama-lama batur enak ya, yakin. Wong kono aja pada WA kak, pada WA. Ngareng kok. Wong harus live. Iki mben tak kundune luru batur. Enak nang ngajak ngobrol. Malah batur kayane piben lah. Beda. Atau kaman tabrak san. Sepi bae, bro. Ya bagiannya kok warna ta mlayu mo ora no. Jadi sih main kayak batur. Udah cepet di subscribe. Jadi duitnya kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan live ke wingi kayak live masih bisa. Saya kejar anak tulisannya ki durung memenuhi syarat. Permisi mbah, aku ora ganggu, cuma penluru hiburan. Cari hari tadi YouTuber, kita gampang.
Kaget nih si ula. Mas Heru, cak lalen. Karo bos martabak. Kaper. Sorry per, tak tinggal dewekan kon. Iya bener jare gue kan jare para YouTuber. Ya, orang mungkin ngeldina hasil. Pasti anak kosongnya. Oke, Kimben loro lokasi mana ya, Mas Bro? Tapi ya kudu batur, Mas Bro. Ngelak batur ya rawani. Wani mu cuma ya yao. Coba marah pinggir kali. Ih, apa kami ki? Ih, belacan asam ka. Belacan, Bro.
Ih kowe blacane dan kaget kurapa.